Mummy Long Legs nije fora. Mummy Long Legs nije fora. Rozi pauk koji se pojavljuje u drugom poglavlju Poppy Playtime-a. Zasigurno jeziva, jer se ovdje radi o ženskom čudovištu. Ima noge koje su dugačke jedno 30 metara, s druge strane države te šutne nogom u dupe. Tako da sa vrlo opravdanim razlogom ima u imenu Long Legs, što znači dugačke noge. Također ima i mami u imenu, što znači da je ovo, što god to bilo, to ti je mama. Tvoja stara. Pa bolje da se nisam ni rodio, majke mi. Ma u stvari, da, ja bi najviše volio da ispadnem iz ovog i da me ta štetočina hrani, kupa, mazi i na mene pazi, definitivno ne bi imao nikakve traume. Ma čuj traume, imao bi divno djetinjstvo. Samo ono, ne do Isus da slučajno zasereš nešto, izađeš van sa mokrom kosom, hrkneš malo jače dok ona spava, ili ti padne mrva kruha na pod. Mamica ima da doleti kroz čitavu tvornicu ovako na svih 15 nogu koje ima i da ti rastriga sve što imaš u organizmu. Osim ako ti nju ne preduhitriš pa ju nabiješ u drobilicu i izmrcvariš u atome. Oj mama, ispod ti bubreg. Ali ako ne praviš probleme po kući i ako si dobar dečko, mamica će ti dati jednu pusu za laku noć! S tom pusom ti odgrize pola face jer nije nježna ni malo. Za razliku od Hugi Vugija nisam vidio ni jednu lutku ovog rozog debilnog pauka kako se bilo gdje prodaje. Hvala Bogu. E da, ona te stavlja u klaustrofobičnu prostoriju gdje ti dolaze Hugi Vugiji. Ne jedan, već više njih. I to u više raznolikih boja, pa zabriješ da te Skittlesi napadaju. Ako želiš vidjeti kako se mučim sa njima i prelazim cijeli Poppy Playtime Chapter 2, onda klikni ovdje i usput rokni subscribe na taj kanal, jer čim izađe Chapter 3, snimam ga odmah. Ajde, odmah. Ili nisi fora?